Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chiar tu Lucille Sanhimi Serchhip chalai pol chuan Serchhip auditorium na sataka SUAMSAM ani chu poi antia hemi konga mo phur tu zong chhuaka shemna peturin FIR an THEHLUT Serchhip chalai pol chuan nimin tlaya auditorium an tlo hnuwa thu chwa an siama chengnoi asangni za somni paruk seng sak Serchhip auditorium hi ni somni pathum jun sangni som pasari khan hon ania hon ani achangin enkol tu mumalda anilawa heti la hian du dole Serchhip field vengwai me ta chuan phalna nei lote an lu theilo na turin aget pui chu RALTE-IN an kala ama ero chu mundanga changa alu theina atamin mi tu ti shat lote an lo luta heng mi te hian auditorium ma dar thalang te tike in achunga chutna chair te an zai chia a bungrodang chen khati chia in ru bo te po an nei ni in SGP chuan an chia a achunga bolhlo atamin ruihlo ti na hnu ma tam tak mu tura ombok ti an soya SGP chuan hetianga auditorium soisak ani hi ariluna thlak anti thu soin ati chetu zong chhuaka shemna pek ani theina turin nimin tlai khan Serchhip police station na FIR an THEHLUT ani hebaka hian auditorium hi asak achat tok lawa wangin achunga changa ro atui farin ceiling po na satakin ati cheto a abangte po akhi a Serchhip auditorium a man ro chen khadda te chu man tlak mu mal lo te po a oma heti laya achasa po ti CHHEHVEL ani awang hian auditorium hi atlabal na sa hle to a mipui pun khom na atana man theile tura thuam chatur chuan cheng tam tak sen angai pha don ti an soi SGP chuan hetianga sum tam tak sena auditorium man hlei theilowa atlak bal tak na chan hi a enkol tu mumal an omlo wang ni in alangti an soya Serchhip pa mun chalai takat cheng tam tak seng sak auditorium hi mi puiten changkai zo ka an chorzel theina turin tuna achia na shang hi sarkarin thomcha a enkol tu mumal da ni se adu tak zetti an soya a shan pa a enkol tu tur chor thei ani lo po in YMA emo VC emo Paul emo mimal emo kutada turin andu thu ansoi Mizo mi puite hi keimani le keimani kan inchan chwa angai ni ti in LALSAWTA MPCC president chuan Serchhip BAZARA CHHIM FEHCHHUAH KHARNA anneya asoi Hethu hi Congress Party in Mizoram chimlam tloa CHHIM FEHCHHUAH huna manzo felna inrini tlai khan Serchhip pa wantlang in khombuat saya soi ani MPCC in Serchhip BAZAR tuala wantlang in khom abuat saya LALSAWTA president MPCC chuan thu soin Mizo mi puite hi keimani le keimani kan in chan chwa angaya engram mai in min chan chuak don lo ke chuan be seina hi katlang au pui ani kan chalai te hian ke ni puitling to te upazok te ai hian ram an ve ve zok daya dikna po an du zok chu Mizoram siam chatura be seina ka nei chan ani kata ani lo ti ngai khopa sunga ni hi katum ve lo ti in politics hi achazonga kan herdik angaya barmaram na sataka an buai chante indona awanga Ukraine buai chan po khu politics fekani chuwangin politics a hian katel ve lo ti ringot lovin siam chatumin theitop ichuang u politics thalo hian kan zawain min shut vek tho ani politics mangin sarkar cha hi isiamang u chutyang tur chuan mitin te thopuya kasom cheu ani atibok Pulal Thanzara MPCC Vice President po in thu soin LALSAWTA kai shwaina hnuaya MPCC hian sarkar chazok siam antum thute Chief Minister cha nei du apyang te chu LALSAWTA le Congress Party lo thlop le sham turangenin Congress Party in Mizoram ta na masona na satak alo thlen to chin te aya na sajok thlen tir hi atum thute an soiba ka MNF in kong chong le traffic jam free min tiama ataka mutur pakhat ma ala omlawa chengnoi thum sem antiama chengnoi thum dong chung ko pakhat po anla om heklo atibok Puzaudin tuanga MPCC treasurer po in thu soin MNF sarkar na hnuaya chuan Mizoram budget hian lo nei tu te hnen athleng phak lova MNF sarkar kumrit chung hian alo nei tu ten engma anla dong lawa kamru late abu majumdar te hnen athleng daya kumlit chunga SEDP semdan tur engma ruwa manna ala omlo hi Mizoram mi puite zalo na diktakani te in hautulu berina zirlo chuan a thopuite poin anzir theilo atia MPCC president LALSAWTA chuan kan minister le MLA te eirukna hlemhle na thila mual pho an chuan ka bandon atia chutianga Huaisen tur khop chuan ama hi adik thule chu minister lawni to chin te po hi kan mual pho ni chuan min ban mai don ti na ani ti in hetiang taka Huaisen hian pulal du omate Puzoram thanga te hian anla soi ve ngai lo an soi ve ngam po karing lo ani atibok
Serchhip BAZARA Congress Party in Vantlang Inkom hi Pulal Ramhaka Kolni President Block Congress Committee Serchhip in KHWAN Hehuna hian Serchhip Khotlangwal Infiami Hlotling ISL player Mark Zothan Puya Choi Moina Hunman ani bok CHHIM shoot FEHCHHUAH program hian MPCC office bearer THAR pathum te hi ankal kimvekin khoshang shang somthum chuang antloa Congress Party zom THAR mi sangthum zariat chuang lomlu ani bok United Pentecostal Church Northeast India Serchhip Pastor BIAL L.A.D Conference voisum nga palina chu New Serchhip Bazar building a zirtop zana changkhan nei ni in nimin khan achiak Northeast India UPC Serchhip Pastor BIAL Conference voisum nga palina hi New Serchhip College vengin dongin New Serchhip Bazar building a program an manga conference thupaya hian BIAL tu Pastor Reverend B.L. Engzawani in thupuya ipathian tok turin in peiro ti chu man ani Inrini nileng khan BIAL rorel inkom nei ani a inrini zan le pathiani chun le zana sermon inkom nei ni in L.A.D Serchhip BIAL conference hi ni zan khan achiak ani Lungsen le akho CHHEHVEL khosom ni pathum ten KARKHAT chung power supply an muto lo ni somni pakhat March sang ni somni panhi thochan ni chundar som panhi khan Lungsen power substation na Lungsen le a CHHEHVEL khosom ni pathum chom tu transformer 2.5 MVA chu achia a vo in thlengin siam that alani lova he transformer in a chom khwaten har satna antok na salhe to ani he transformer chia hi kumsang khazakwa sumkwa paruka bunto ani a achia thu shiat ani vele Lungsen power station a SDO PHL engmoi le pulal ompuya JE ten theitop chwa ngalin lungleya an hmun puile aizola thlen ngal ani a rang taka ngai twa ani hnu in MRT aizol zwang tuya 2.5 MVA repair sa chu atuk ni somni panhi March thole ni khan phur turin lungleya changin motor tir ani a ni somni pali March ninga ni khan Lungsen phur thlen ani Mase khol phurthlen thar hi a hlui repair to ani awangin du thu sama cha ani lova radiator atanga oil ali ka wangin oil value asang thailova vo in thleng khan church thei alani talo ani oil value ti sang tur hian heating treatment le filtering machine hanga vilreng ani a transformer chia siam chatur hian Lungsen power subdivision a thok tu tele mitlom ngai chen khatte chu zan thum an tlaiwar to a hapo soilei theilovin chun le zan zumin na an thok mek ani He transformer chia awanghian Lungsen le a CHHEHVEL khotam takin andor Mizoram Rural Bank Lungsen branch apo dor theilo ngal ani a mipuin harsan lian tak antok mek ani he transformer chia hian Lungsen tui pump na po angong tela diesel khol manga pump ni in diesel supply a omlawa wangin harsan na anasa to hle ti thoktu ti chuan an soi Transformer hi siam chatuma hmun puilam nen in beron chunga be chunzom mek zel ani a radiator leak hi ti phui ani chuan oil value ti sana electric charge thei be sei ani mase chu chuan hun ala du deuh don ni in alanga tunhnai maya chuan engpek chwa thei be sei na ala chawri hle ani KHWAN THAWVENG Development Committee chuan RD block THAR hon ani tur chung changa sarkar le RD minister chunga lom thu an soi KHWAN THAWVENG Development Committee chuan an thu chwa siama hunrei tak chung KHWAN THAWVENG le a CHHEHVEL mi puiten RD block zone nuam hnuaia kan omawanga harsana kan to chin te alo kian theinan le helai hatsek tlangdung chimlam hi abik taka ngai ven ngai kan ni zia te sia a MNF sarkar puzoram thanga kai shwai Council of Ministers rorelin KHWAN THAWVENG Rural Development Block hon arem tita hi KHWAN THAWVENG le a CHHEHVEL mi puite chuan lom om kan ti a thinlung takin lom thu kan soi He RD block THAR hi KHWAN THAWVENG khobil masona atan chawa siam ani lo thule Mizoram India Tripura Bangladesh Chai Junction hi abika ngai ven le kan harsana te sutkiana choi sanzel na turatan thil poimo ani a hetianga harsana tam takara kan sarkar in thuthluk na siam ta hi Mizoram tan po thil chin chha tlak le hun lo lakal zel tura po a chat zia kan na sha chian zel tur ani anti a He RD block hi arang theiang bera a function theinan sarkar kut ti chak tura thokve turin an in peireng thu an soibok Minister Pulal Chandama RALTE in Mizo namru na a department malak na shang te asoi Vo in March ni somni pariat sang ni somni panhi thochan ni hian Mizo namru na chung inkhom nei ani a
hun ni na minister pulal chanda RALTE chuan tun ministry kumthum vel chungkal ta hian shipui awangin kumni zen zone kanin kharkhipa sarkar tirlam le anua po in than shang awangin election model code of conduct rules 10 min phuar chang atama na thona hun sha hi thlakwa vel bak kan la nei lo hialang ma se kan chief minister ho hian hun thima he nam shwai chuak tur hian MNF hi pathian in ruat ani ti du le ti chak kan nga a kan du anga kan ti thei zung zung lo ero shiom kan ti ani kan sarkar nu hian shipui ramri buai ranpul shi le lir ning kara pathian le kan ram tan ti tu kan ni awangin mol pholovin kan lakal zelani ati School Education Minister chuan Mizo Language Development Board Bill sang ni somni patni lungrual taka an pass to thu soin Education Department hi COVID-22 tamber kani a online na hlotling taka zirna kalpuin YouTube kaltlangin zirtirna kanpe boka shipui kara kumni chung khan midday meal po zirlai nuai ni chuanga chatakin kan kalpui charchara April ninga achangin offline zirna kalpui turin kanin bot sai me kani ati School Education Minister chuan o nang kanlal kan pathian THLUT chu mizo nam thinlunga are theilom turin sarkar sikul le private sikula saktir antum thu asoi hehuna hian tun hnaya zin report chu MNF General Headquarters General Secretary Pathum Pungur Zamlova MNF Treasurer Puke Vanal Avahawa lunglei nur tlang dung zin chanchin puarlal thansanga Deputy Chief Minister Puton Luya Hawa khozole a CHHEHVEL zin report le Pusila Zamlova Puram Thanmoye MLA Vice Chairman Bambuling Road Hawa East BIAL zin reporting ai thlak ani Income hi puro chung RALTE XMLA Vice Chairman Land Revenue and Survey Board chuan akai shwaya pu Dongliana advisor chuan hunser ahmang ani Vain khan PC party chuan an party din tu BRIG.T.SAILO ni main march ni somni pasari a athi champwalin PC party office a hun an mang Hehuna tu soitu Brigadier Chenphonga Sailo fapa Dr. Lalrinliana Sailo chuan kumsari kalta a chatuan ram min pansan ta kapa Brigadier Chenphonga Sailo thi champha voice sari na alo thlen hian ama ba ka thi thlenga a thinlunga lian berle VMM Mizoram masona turte kan thinlunga anung thar ani ati a ama lo thopui chin tele chalai rwal dikna ngai sanga hlemhle na dole hwa zong song te kan ram kan nam kan sa khwa hum him turin nei tu thinlung pu in thokhau zel turin asom hehuna hian puwanal ruata Senior Vice President po in Puchena Khan Politics azom tir Khan Mizoram in enge kan mamo te in azir ngala Sumi azirna achang chuan Mizoram mamo mipuin tun thlenga la soile mapo lak zel langai 6 basic needs kha duangin abo zuita ani ate chungba ka amalak chen khatte danlawa mizo te chunga India sipaite rong taka ansen na tudai tura BRIG.T.SAILO hawa human rights achak taka an kalpuya wanga sipaite laka mizo te hum hima kan omtak thute vaireng te oil depot alaudin to te Manipur le Tripura lama cha khailak na tura inkalpona kongpui alawrua manto na te asoi hengba ka hian puwanlal ruata chuan puchenan ram hasona na thilpoimo ma alawlak Kolphetha chakna in tawdelna Bairabi Hydel Project le Serlui L.A.D malakna National Highway 54 bulchanate Aizol Khopui Greater Water Supply Scheme alawbat saitote Aizol Capital Extension Project alawrua manate soilangin le Lengpui Airport alawrua manate Bairabi Railhead le Bule Bala Zofate in tawdelna tura Phaizo leile tur hectare singsari azawram anlo entli thaitote asoilang Voina BRIG.T.SAILO thi champha voice sari na manna program hi puwanal ruata Senior Vice President in akai shwaya pithan sangi huha Women Wing President in hunser ahmang bok Nimin pathiani chunu khan Republic Veng Branch YMA chuan Barmaral tlan aizol omte chanpuina anpe Barmaral tlan chanpuina hi YHAI Luangmwala le Sinot Camping Center si phira omte anhlana tundin hmuna YHAI Luangmwala hian Barma MP MLA le ansung ko member tenen mi somnga pakhat anseng meka Sinot Camping Center CP ra hian Barma Sarkar nathok police nurse fireman le adangte an oma ansung ko song nen mi za somnga pahni anseng mek ani kan unaw Barmaram buaywanga harsana to ka Mizorama loral tlante chu thamwang takle hlim taka omturin Republic Branch YMA chuan adua kan unaw Myanmar changa rambuaywanga Mizorama lo tlanlu zongsong ten harsana an nei ani chuan tu hne na po shil shelo turin Republic Branch YMA chuan an chabok
Republic Branch YMS 1 YHAI Luangmole Sinod Camping Center CP ra hian chanpuina cheng singkhat ve an hlan ani. Voin khan puarlal zirlia na PNE Minister Chuan Mission Foundation Movement Noya Equipment Distribution Program for Organic Farming Project ti chu ahman pui. Voin khan thingsul thia RD Block 1 chunga Mission Foundation Movement MFM Noya Organic Farming for Sustainable Agriculture Production Project Beneficiary te hna thlai chi le bungra sang semna hun chu puarlal zirlia na Minister Chuan man puin chemical fertilizer tel lova thlai thar tura an hmalak na fak ati thu asoi. He project by puitu MFM Director Puar Vanlal Zawale atho puite inpek na chu chuan ati thu soin ramvei mi tak masona lam twang zo tura mathlir thatak nei mi zora min kan nei hi lomom ati thu soin zora mi puite ta namal somna ni zel turin achabok. Minister hian Mizorama mithiam tam tak ronchor chuakin Central Ministry sang te dor turle masona atana summamo te pochuak turin farm engmoza din alawni to a ama ero chu heng farm ten antumber chu mani in haivur masak ani fawawangin ani turangin project kalpui ani lo fawani chutiang ni lova mani in haivur tur ni lo zoram calcium tura MFM malak na chu fakom ati thu atarlang. Beneficiary than konga hleinei haulawa mitai male atak taka thokchin than swa ani hi lomom ati thu atarlanga ti tak tanen chuan he project hi a hlotling ngei arin thu soyen mimolte po ti fing thei pathian chuan taimataka an thorim na chu mal asom ngei arin thu soin kalkhomte afui. Mission Foundation Movement Noya project kalpui mek hi Central Sector Scheme ni in 100% central funding ani a. He project hi RD Block panni thingsul thia RD Block le reek RD Block article pui mek ani. Thingsul thia RD Block wan chunga hian khoshang pasari atangin beneficiary somsari panga te thanswa ani a. Heng beneficiary te hi MZS RLM Noya self-help group ti chati atanga thanswa ani a. Atho khanna hian thlai chi sang sweet corn be vaimim le borsai be ba ka bungrwa sang bong tu thlo swadur tui pipe semle poisa fai cheng sang thum cheu pek anni. Kati zong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e.